Assalomu alaykum zamandoshlar. Звук Google o'tadi. Ras. Звук Google o'tadi do'stlar, bunday. Pitlishga sotib olgan mashinani bir sira tekshirib qo'yadi. Tak. Qutman. Tang do'stlar, bugun 7-aprel. Mal bozor Qaraqol o'z-o'zini ko'rsatib chiqarib turibsa, hozir yangi TikTok'ning yangi algoritmi bilan avtorskiy proyektlarni продвигать etadi. Bunday videolarni jo'nali o'tkazib ketadi-da. Bunda tartib olamiz, bo'lmaydi. Mana do'stlar, 12,5 ekan do'stlar, una kirganlar. Arashan o'zi 12,5 ekan do'stlar. 1-2-3. Mana bu yoqda da bor ekan. Qanchadan ekan ya baykalar? 15'ten beri. Mana 15'ten do'stlar. Ha, yoqda jangi blogerlar chiqadi, orqasida. Tak, qancha oldi bayka? 60. Qanchанчы liniya kimniki? Babanich? 60 ga. Qanchaga berib tashlaysan? 50 olsa versin. Ya. 50 olsa versin. Telefon nomerini aytasizmi? 0507 0507 322 322 850. Shunday. Ha, to'ra aytdir. Ha, siz qancha so'rab o'tasiz qo'ydi? 10 so'radim. Ya, 10. Mana do'stlar, 10 mingga. Bugun qo'ylar ko'p ekan. Sizniki qancha oldi deb ayta? 20. 20 ga. Yaxshi, qo'zlar. Qo'zlar qancha oldi ya do'stim? 10. Seniki qancha qo'z bilan bu? Seniki. Bir öyle ekan-da do'stlar. Sizlarniki qancha oldi chaplar ya? Assalomu alaykum. 40 ming. Bu qancha liniya kimniki ekan? Merinos degan liniyani 40 ming ekan do'stlar. Mana bugun bu yoqda da to'ltir ekan-da. Sizlarniki qancha oldi da? 50 deydi. 50. Quloqlarini ko'rib qo'yinglar. Bir alakan do'stlar. Ulan o'ziniki emas ekan. Mana bugun qo'y aybay yaxshi. Qancha ekan sizniki? 18 so'rab o'tadi. 18 ga ekan. Turtganlar sizniki 13 ga do'stlar. Mana bugun 13 ga. Звук yaxshilik bo'ladi qo'ygan oydog'ini. O, merinos qancha ekan ya? 10. Tak, qo'zlar, oylar paka o'shiga bo'lib qo'ydim do'stlar. Azmo qancha ekan bu baykasi ya? 38 do'tim. Urg'ach erkak. Urg'at. Urg'achi 38 a. Bu qancha? 1 yoshga chiqilib qolgan. 1 yoshdan oshibdi. 38 ga do'stlar. Qancha ekan bu muzosi bilan ya var? 80 so'rab o'tadi. 80. Qanchanchi muzosi bu? Birinchi tut. Birinchi tut a. 80 so'rab o'tasizlar. Mana do'stlar 75 bo'lsa beramlik. Qo'qon erkak tarafga so'rab qo'yadi. Qancha ekan bu erkak tarafga? 38 a. Bu qancha? 78 ay. 1 yoshga yaqinlab qoldi. 1 yoshga yaqinlab qoldi, 38 ga ekan do'stlar. Tak, bugun Malbozorda kishi o'tali ko'p. Jamg'ir javob. Odatdagidek o'tib bilan biz ayoylar ko'p kishilar bugun do'stlar. Qancha ekan do'stlar? Qancha olding? 45 ga. Yaxshi olibdi do'stlar, 45 ga cho'nkan. Sizlar qancha ekan? 45? 41 urg'ach erkak. Do'stlar 41 ga. Qancha ekan? Ya, 20 ga. İçine geliyor. 20 ga ekan do'stlar. Seniki qancha ekan? 27 urg'achi. Do'stlar 27 ga urg'ach. Bugun mal o'toli ko'p. Avara jamg'ir javotda o'sha qarabasdan beri. Bunun barini podrad so'raganda vaqt ayoy ko'p ketib qoldi. Bunday. O'toli ketadi. Primernalarini bilib o'tasizlarda. 20 mingliklar bor ekan. 40 minglar bor ekan. Bu qancha ekan ya? Urg'ach erkak. Urg'ach 30 do'stlar. 30.
Sizlerdeki kança ekan? 44 orta. Urgaç erkek. Urgaçı 44. Bir jaşlyk ekan dostlar. Telefonuňarda aytasyňar uja aytbasa. Jönlü. Anan görüp koysaňar like basıp koýla. Tak hazırkıda 44 oldu dostlar. Hazır uylarga gireli. Uylarda bir sira gören arka жылкыларды ança-munça tartıp bereyim dostlar. Görüňөр şu жылкыларды köp durada. Senki kançadan boldu dost? 40. 40'dan dostlar, onun bari 40'dan ka. 40 minden. Bak bütele battak. Uzosmen kança kana? 75 görüyor. 70. 70'ke beretken dostlar. Dine jaktan dagılar жылкылар ürküp atat. Tombuluk koyuyor. Kança kan senki ya Uzosmen? Хорошо, verip basalım, tamam. Oksa da okmaksan boşuttu. Kança kana o ya? 66'da. 66 kan. O targıl kança kan ya? Targıl 62'de otağız. 62. Kançançı tutu ol? Birde tuğan. Birde tuğan. Bırak. Al kança oldu? Bunu deyen 95 otağız. 95 kan dostlar. Çoğun uylar. Ama çoğun uyunlar kança kan ya? Aldık. Kançaga turdu? 80'ga turdu. Turpatı jakşı kan ha? Jakşı kan dostlar, jakşı. Senki kança kan dostum, Uzosman? 110. 110? Kançançı muzası bol? 100? Kançançı muzası bol? Üçüncüsü? 100 yok kan ha? Biraz uyun arıgıra kan ha? O kança kan ya bayka? 110. 110. Arqı 100, bul 110. Biroq bul semiz kan dostlar. Moyunun gördüň orada. 110. Jakşı tüleşdiňer bol. Senki kança kan ya? 90. Bul da çoň kan semiz kan dostlar. 90 goý. Tamam sırayla. Kança sırada sar? Urgaç erkek. 30'ga verse bazı dostlar. Senki kança oldu doska? 75. Urgaç erkek. Erkek. 75 kan dostlar. 75. Senki kança oldu doska? 42 39. Urgaç erkek. Urgaç yok. Ekoten urgaçı. Kança dedin? 39 anan? 39 42. 39 42 ga. Jakşı dostlar. Jakşı. Senki kança oldu ya doska? Urgaç erkek. 40 kan dostlar. Ama yakta da. Sizlerdeki kança oldu da? 34. Urgaç erkek. 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 34 kan. Oo, betiňer tartılbyt. Kança sırada? Ya. Urgaç erkek. Erkek dostlar, 38 ga. Жылкылар бүгүn адаттагыдай өтөлө көп. Көп вакыттан bir-iki çoň surap bereli. O sizlerdeki kançadan boldu ya? Assalamu alaikum. Andaysyň doska jakşy? Interview berip koýasyň, je mundaýla aýdyp koýasyň. Kança suratasyň? 85'te 85. Kança de kanday diýsin? üretilgan. Üretilgen. Kançaga berip taşaýsyň? Oğlum. 80. 80. Kanday işleriň jakşy? Жақсы. Ne joksun takırla. Evet. Jakşy. Çalıp koy ya, bayağı ele nomerdemin. Yazılayınç telefon olmuştu. Menin nomerimdi öçüp taşladın go. WhatsApp bereyim mi? 753 45 41. Жазып koyradın ya? Evet. Ha dostlar 80'ge toğulup. Çık çaygan kan berem deyip. Tak, buyakta ona soda güçlü olattır. Bu buyakta da bir sira sırap bereyim. Osler go kana kançadan sırap atasar ya? 53'ten. Urgaç erkekler. Erkek. Ha dostlar, var erkeklerken 53'ten 50'den bir salasın yar. Bir salam. Жақсы dostlar. Rahmat ha. Бүгүнкү жылкы базар примерно ошондой достор. Ары бар böyle koy. Sen kança oldu? Balары. 45'ten aldım. Erkekler.
Urgaçylar ekan. Olar 45'ten ekan dostlar. 45'ten hem o uy bazarda çöre bir-iki çoğun uy tartıp bereyim dostlar. Atayın ötken bazarda da çıkpay kalı ötto gıcalat boldum sizlerge. Kança kanşap mı paradis deyiňer? 134 tane. Muz olsun ben ha? 130'ga dostlar. Gileygen paradis deyi. Janakı 100 000 degen gene de uyga karaganda. Biroq bunun jeşi da aybay güçlü. Sizler kança surodasar ya? 62 suroddur. 62. El köp. Ötken bazarda çıkpay kalı oşo gıcalat. Biroq jana kommentariyde men tartam degenler çıkıp tartsın degem. Anan adatdagydayla alar divandan turgandan erişti. Oşol sebepten gaýra ele özüm geldim da. Oşonday dostlar, az erkek bu kaçarlарды bir sira görsetip bereyin anan. Oşo menen daşı tartaly. Mo kança ekan mo ya? 67 ekan. Sizlerdikiç? 55. 55 ke dostlar. Onda da leygen uyu var ekan. Betler tartılbayt, taşınmaylı oyla. Senki kança ekan ya Muz Osman? Ya. 105. 105 ekan. 105 ke. Kamerany görgender aybay kaçıp. Nege anday ekan bilbeýin da. Mal satkan nemnesi eme. Nemnesinden biraz uyalgan sıçratdı. Kança ekan senki doska? Ya. Kança surodasyň? 90 ekan dostlar bulda. Boğaz ekan 90 ga. 90 ga dostlar. Ýokda jalan soň zınkıgan uylar bar ekan dostlar. Kança ekan ataslardyky? 80 ga. Bu kançançı tuýutana kança rette süt beretdi bu. Ellerden emesine tibeyle ayında otam. O çoğun uygar kança ekan yaşap? 120 ekan. Jaltyrayt jana gileygen. O çoğun uygar kança ekan yaşap? 85 bu kançançı tuýuty? 6 arkyç? Ökö bir deýle. Rahmat. 6-njy tuýuty döl açyk aýtdy. Kança ekan senki ya? 70 ga. 70 ga. Azmakdan biraz bu kaçarlarda bir sırap verirler lan aldı çok kötü. Kança ekan mı oşap? Yok o. 63. 63 58. Ekoten erkekler dostlar. 63 58. Bugün bular biraz kımmatlap kaldı. Sizler kança ekan şap? 65 dolar. 65 ekan. Bu kaçarlarda. Bu kaçarlarda goýuňlar sıraýsyňar. Wagtdalar gileygen. Ya, battak. Mırraçny ekan. Takem. Kandaýdan ederiz. O ortada oçan kança ekan ya? 115. 115 ha? O jandalar? 120, 115 dostlar. Gileygenler. Az mondaydan ar ötüp ötkengen çota variant çok ekan dostlar. Mundayla çygaýyn. Propka nirelni ekan. Kança ekan bu erkekler ya? 52'den. 52'den dostlar. Hem srednisine bayagdayla 45'ten 55 aybay jakşylary 60. Biraz mal gymmatlapdyr ötkendege garaganda. Ötüm rok kanday eken bilmem. Kança surodasyň şap? 100 mi? Kançançy tuýuty? Bilbeýsiň. Kançançy tuýuty? Сколько теленок у него было? 5. 5. Kança surodasyar bu? 110. Kan dostlar. Ошондой бир туугандар бүгүнкү базар жалпысынан ушундай болду. Баягы эле диван эксперттерге дагы бир жолу айтып кетем. Келип чыгып тарткыла мына.
Bazar общий. Gelip kalagan malыңарды каалагандай тартып, өзүңөр үйүңөрдөн кайра көрө бергиле. Биз тартканыбыз болгон ушундай. Болгон ушул. Биздин өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүз бар. Өткөн базарда бир күн чыкпай калсак, аябай издеп телефон чалууларды аябай өтө көп болду. Ошол мен дайымкы көрүүчүлөрүмөн кечирим сурайм. Мындан ары үзүлбөй тартып турабыз. Достор, рекламага орун бош. Бул базарды көрдүңөрбү? Эч кимди реклама алган жокмун. Рекламага орун бош. 554 770 789. Чалыңыздар, WhatsApp болсо 0755 45 45 41. Каналга катталабыз, 15 000 катталуучу болду. Баарыңарга рахмат.